Nyuma y'uko Uburundi bukomanyirije u Rwanda nk'umuturanyi wabyo ndetse umubano mwiza wabyo ukaza kuba wagenda usubira inyuma kugeza amagingo aya ngaya, biravugwa y'uko hagati y'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byaje kuba byagenda nabyo bihindura isura. Magingo aya ngaya biravugwa y'uko rwose Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaje kuba yagirana ikibazo ndetse umubano wabyo n'igihugu cy'u Burundi waje kuba wagenda ugwamo agatotsi magingo aya ngaya. Ese cyaba icyo gihe cyiza kugira ngo Perezida w'u Burundi Neva aze kuba yagira gute yasaba imbabazi abanyarwanda cyangwa se guverinoma y'u Rwanda abaje kuba bagenda basubira mu mikoranire myiza, cyangwa nicyo gihe cyo kugira ngo u Burundi buze kuba bwagenda busigara bwonyine muri Afurika y'Iburasirazuba bwo hagati? Ese turaza kuba twagenda tubasobanurira byaje kuba byagenda gute? Ibyo ngibyo nibyo tugiye kuba twagenda tubabwira. Andi makuru ni amakuru meza yongeye kuba yagenda aturuka mu gace kaho bise Minembwe kugeza magingo aya ngaya biravugwa yuko rwose umutekano hagiye kuba wagenda waboneka, cyangwa se umutekano urambye nyuma y'uko zimwe mu ntumwa zagiye zijya mu gihugu cy'Ubwongereza mu mishyikirano y'amahoro. Hagiye haberayo imishyikirano y'amahoro hagati y'u Rwanda, Kongo ndetse n'abahuza babo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Abongereza muri rusange. Kugeza amagingo aya ngaya rwose haje kuba hagenda hagaragazwa uburyo urugamba ndetse n'imirwano bigiye byifashe ndetse bigenda binafatirwa umuti w'iki kibazo muri rusange. Ese byaba aricyo gihe cyiza cyo kugira ngo abaturage ndetse n'abasirikare bari bakambitse ahangaha muri Minembwe haze kuba hagenda haboneka amahoro? Turaza kugenda tubaciramo muri makeya uko bigiye byifashe nyuma y'uko ahangaha rwose mu Bwongereza hagiye hagaragara n'ubundi iyo mishyikirano ku ruhande rundi muri izi nce n'ubundi za Minembwe, aho bise Mikenke ndetse na za Ruhinamavi. Zimwe mu ngabo zirwana kuri leta ya Kinshasa zo zanze kuba zagenda zirekeraho kurwana. Kugeza amagingo aya ngaya haragaragara amakuru ndetse harimo haragenda hava inkuru y'uko rwose haje kuba hagenda humvikana ivumbi, humvikana umwoto utari mukeya mu gace kaho bise za Ruhinamavi ndetse na za Mikenke. Biravugwa y'uko rwose kugeza amagingo aya ngaya kuva mu masaha y'amanywa haje kuba hagenda humvikana n'ubundi ibitero bitari bikeya ndetse n'amasasu. Haje kuba hagenda hoherezwayo amadrone atari makeya ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, aho barasanaga n'ubundi n'izi ngabo za MLDP twirwaneho ndetse n'amadubu n'intare za Sarambwe. Baje kuba bagenda bakozanyeho bitoroshye habe na gatoya. Turibuza kandi kuba twagenda tugaruka ku nkuru yongeye kuba yagenda icicikana mu itangazamakuru ndetse n'amakuru yaje kuba yagenda ashyirwa ahagaragara avuga yuko zimwe mu ngabo z'inyeshyamba zikambitse ahanga mu mashyamba ya Kongo, izo bise FDLR, zishaka kuba zagenda zataka u Rwanda zihereye mu turere twa Musanze ndetse na Rubavu n'ubundi muri rusange, aho bazagenda baca rwose muri iyi misozi miremire yo mu birunga, aho zimwe mu ngabo ndetse n'abayobozi babyo bakomeje kuba bagenda bapanga operasiyo zo kujya guteza uko bagenda bagaba ibitero ku Rwanda n'ubundi muri rusange, nyuma y'uko hagiye hagaragara n'ubundi ibitero bitari bikeya byagiye biva ahangaha muri Burasirazuba bwa Kongo, bigiye bikomeza kugenda bigabwa n'iyi mitwe yitwaje intwaro n'ubundi irwanya leta y'u Rwanda muri rusange. Ese biraza kuba byagenda gute nyuma y'uko haje kuba hagenda hagaragara irokiritwa ndetse n'ipangwa n'ubufatanye bugiye buhari hagati y'izi nyeshyamba za FDL ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo bifitanyemo n'ubundi n'umubano n'ubufatanye bwa leta y'u Burundi? Ese biraza kuba byagenda gute nyuma y'uko hagiye humvikana n'ubundi inkuru itari nziza hagati y'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ese uru rugamba cyangwa se izi operasiyo ziraza kuba zagenda zikomeza? Ibyo byose nibyo tugiye kuba twagenda tukugezaho muri isesenguramakuru, tugiye kuba twagenda tubagezaho ryibanda ku mutekano, politike ndetse na diplomasi muri rusange, kandi turibuze kuba twagenda tubabwira ku yandi makuru avuga yuko rwose M23 nyuma yo kugenda ikubita ndetse inatsinda mu buryo butoroshye izi ngabo zirwana kuri leta ya Kinshasa cyangwa se iki gisirikare cya coalition, zaje kwa zagenda zishinjwa n'izi ngabo za coalition cyangwa se uruhande rwa leta ya Kinshasa yuko izi ngabo za M23 noneho nazo zaje kwa zagenda zirasa abagore n'abana mu nce zaho bise muri Rucuro ndetse no mu nce zegereye muri axe y'ibirunga bya Nyiragongo. Ibyo ngibyo nabyo nibyo turizo ko twagenda tubasobanurira. Ese byagiye bigenda gute? Nyamuneka niba ari ubwa mbere wisanze kuri imirongo migari Irene Plus Info 1, icyo nagusaba ni ukujya kuri ako kantu kameze nk'inzogera ugakanda ugafungura subscribe ndetse ukajya no muri comment section ukandikamo ijambo turi kumwe 5 kwa 5 ndetse ukajya no muri
ukora ako kantu kameze nk'igikumwe ukaba wakandaho like kugira ngo recommendation zibe zagera kure ndetse ibiganiro byacu bigende bigera ku bantu benshi muri rusange. Reka twanzikire aya makuru yacu ku makuru yongeye kuba yagenda avugwa mu masaha y'umugoroba avuga yuko leta ya Kinshasa yaje kuba yagenda rwose ikomanyiriza aba basirikare ndetse no ku ruhande rwa leta y'u Burundi nyuma yuko mu minsi ishize Perezida Neva cyangwa se Ndayishimiye Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'ubundi yari yakoreye uruzinduko muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaza kuba bagenda bagira ibyo batumvikanaho nyuma yuko bamwe mu bayobozi bakuru baje kuba bagenda bagaragaza agasuzuguro ndetse no kutumvikana ku ruhande rumwe, aho byaje kuba byagenda rwose bibyara kuba uyu muperezida w'u Burundi yagenda gute yataha ndetse yava muri iki gihugu cya Kongo uruzinduko rwiwe rutarangize cyangwa se ibyari byamujyanye bitageze ku ntego yabyo. Nyuma yuko bije kuba bigenda gutyo, bamwe mu basirikare ndetse na bamwe mu barwanyi b'u Burundi bari boherejwe mu gufatanya n'izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri uburasirazuba bwa Kongo bukomeje kuba bwagenda bwumvikanamo intambara ndetse n'urugamba rutari rukeya, baje kuba bahabwa itegeko ndetse banabwirwa kuba bagenda basubira inyuma, bakaba baretse kuba bakomeza kurwana kugeza igihe izi ngabo ndetse n'ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buyobowe na Antoine Tshisekedi Tshilombo buza kuba bwagenda bwemera ndetse bunashyira mu bikorwa ibyo baje kuba bagenda bemeranya mu masezerano n'ubundi bagiye bagirana mu mikoranire yabo ya buri munsi. Kugeza amagingo aya ngaya biravugwa yuko bamwe mu basirikare batangiye kuba bagenda bigarika ndetse banasubizwa inyuma kugeza amagingo aya ngaya mu bimwe mu bice bya bikomeje kugenda bikorerwamo urugamba ndetse bigaragaramo kurasana bikomeye cyane. Zimwe mu ngabo z'u Burundi zaje kuba zagenda zisubira inyuma, aho zagiye kuba zagenda zikambika n'ubundi muri bimwe mu binenero byazo biherereye n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi muri rusange. Kugeza amagingo aya ngaya ntabwo haramenyekana neza niba izi ngabo zabasha kongera gusubira kurwana cyangwa se u Burundi buri buze kuba bwagenda buhabwa ibyo bwagiye busaba n'ubundi kuri uruhande rwa leta ya Kongo muri rusange. Reka twigarukire ku makuru yandi yongeye kuba yagenda agaragara ndetse anacicikana mu binyamakuru avuga yuko muri izi nce za Minembwe hagiye kuba hagenda haba icyo bise umutekano ndetse kugeza amagingo aya ngaya biravugwa yuko ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari zimwe mu ntumwa zagiye kuba zakora amasezerano mu bijyanye n'amahoro ndetse n'umutekano mu gihugu cy'Ubwongereza, nyuma yuko haje kuba hagenda hagaragara imibano utari mwiza ndetse n'umubano utoroshye hagati y'ibihugu byombi. Haje kuba hagaragara zimwe mu ntumwa zagiye kuba zasinya amasezerano y'amahoro ndetse no kugaragaza ibyaje kuba byagerwaho nyuma yuko hasinywe n'ubundi andi masezerano hagati y'ibihugu byombi yaje kuba yasinyirwa Washington muri Amerika. Nubwo kugeza amagingo aya ngaya ayo masezerano yari yasinywe ntacyo yaje kuba yageraho cyangwa se abe yatanga, kuko muri aya masezerano haje kuba hagaragaramo ko izi ngabo zo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa FARDC zizafatanya n'igisirikare cya guverinoma y'u Rwanda mu kurwanya n'ubundi abasirikare barwanya guverinoma y'u Rwanda nk'imitwe yitwaje intwaro za FDLR n'ubundi. Kugeza amagingo aya ngaya zigikomeje kuba zagenda zipanga imigambi mibisha ndetse imigambi karundura yo kuba zagenda zigaba ibitero bitoroshye habe na gato n'ubundi kuri guverinoma y'u Rwanda. Kugeza amagingo aya ngaya izi ntumwa zaje kuba zagenda gukora amasezerano y'amahoro zimaze kuba zagaragaza ndetse mu nzandiko zirambuye, mu nzandiko ndende baje kuba bagenda bagiye berekanamo ibyaje kuba byagenda bigerwaho, nubwo ibyinshi muri byo byaje kuba byagenda bifeiringa, ariko kugeza amagingo aya ngaya amasezerano ndetse n'ubwumvikane bumaze kuba bwakirwaho akadomo hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bihujwe n'Ubwongereza ndetse na USA cyangwa se Amerika. Bivuga yuko ahangaha muri izi nce zikomeje kuba zagenda zigaragaramo iyatakwa rya hato na hato rikorerwa abanyamurenge ndetse n'iyicwa ryabo zigiye kuba byagenda bihagarara bihereye nk'aho bise muri za Minembwe. Ariko ku rundi ruhande nubwo aya masezerano yaje kuba yagenda ashyirwaho akadomo muri izi nce za Minembwe, kugeza amagingo aya ngaya amakuru aturukayo, bamwe mu bataramu bacu bagenda baduha amakuru y'imvaho ndetse amakuru agezweho ku mirongo y'urugamba ikomeje kuba yagenda igaragara ahangaha mu burasirazuba bwa Kongo, aravuga yuko aho bise muri za Gakenke ndetse n'ahangaha mu misozi miremire yizengurutse ahangaha muri za Minembwe
muri za Ruhinamavi hakomeje kuba hagenda humvikana urugamba rutari rukeya, hakomeje kuba hagenda humvikana icyo bise Kivumbi na Jaso, ndetse hakomeje kuba hagenda humvikana icyo bise Mwoto Kurinjanja kugeza amagingo aya ngaya. Bamwe mu basirikare barwana ku ruhande rwa FARDC cyangwa se coalition muri rusange baje kuba bakomeza kugenda bataka zimwe mu ngabo za MLDP twirwaneho ndetse n'intare za Sarambwe, umuriro wongeye kuba wakongera gukozanyaho. Biravugwa yuko izi ngabo zo ku ruhande rwa coalition zishaka ko zagenda zifata n'ubundi muri izi access za Ruhinamavi ndetse na za Mikenke, bagamije kuba bagenda bafata muri izi access zaho bise muri Minembwe cyangwa se Minembwe centre, nyuma yuko haje kuba hagenda hagaragara rwose ikubitwa ndetse n'isubizwa inyuma bitoroshye, kuko izi ngabo zo ku ruhande rwa MLDP twirwaneho zimaze igihe kitari gitoya n'ubundi zihanganye n'izi ngabo zo ku ruhande rwa coalition muri rusange, nubwo byaje kuba byagenda bigorana ndetse binaba ingorabahizi ko zagera aho zigera cyangwa se kugira ngo zibe zagenda zifata muri izi nce n'ubundi muri rusange. Ni ukuvuga ngo kugeza amagingo aya ngaya zimwe muri drone zo ku ruhande rw'ingabo za coalition zaje kuba zagenda zigaba ibitero bitari bikeya, nyuma yuko muri zimwe mu ngabo za MLDP twirwaneho ndetse n'intare za Sarambwe zaje kuba zagenda zikambika n'ubundi kuri aka gace ka Ruhinamavi, nyuma yuko muri zimwe mu ngabo z'abarundi zije kuba zagenda zikura muri uru rugamba gake gakeya, ndetse n'abawazarendo benshi muri bo bakaza kuba bagenda babirasirwamo, abandi banafatwa amateka, ndetse na zimwe mu ntwaro baje kuba bagenda banyagwa ahangaha muri izi access za Ruhinamavi. Baje kuba bongera kugaba ibitero kugira ngo baze kuba bagenda bakurayo izi ngabo za M23 ndetse na MLDP twirwaneho, kugira ngo baze kuba bakongera kwikusanyiriza muri izi nce cyangwa se muri izi access, dore yuko ari zimwe muri access zikomeje kuba zagenda zihatanirwa kugira ngo zifashishwe n'ubundi muri uru rugamba rukomeje kuba rwagenda ruhuza izi nce zombi. Ese izi ngabo ziraza kuba zagenda zisubira inyuma cyangwa zirashaka kuba zagenda zifata n'ubundi muri izi nce za Minembwe, dore yuko amasezerano kugeza amagingo aya ngaya yaje kuba yagenda ashyirwaho akadomo muri iki gihugu cy'Ubwongereza, cyangwa se aya masezerano araza kuba yagenda atagaciro n'ubundi nk'uko byaje kuba byagenda mu minsi ndetse no mu yandi masezerano yaje kuba yagenda ashyirwaho akadomo mu bihe byagiye bitambuka. Reka twigarukire ku yandi makuru yongeye kuba yagenda yumvikana ndetse anarikoroza muri Kivu y'Amajyaruguru, muri izi access za Rucuru ndetse naho muri izi access mu birunga bya Nyiragongo hongeye kuba hakumvikana amakuru atari meza, amakuru rwose yongeye kuba yagenda arikoroza. Abantu bakomeje kuba bagenda bibaza se nibyo cyangwa ntago ari byo kugeza amagingo aya ngaya, ariko ntago mu biro by'ubuvugizi bwa M23 cyangwa se AFC M23 na MLDP twirwaneho baragera icyo babivugaho. Gusa ku ruhande rw'ingabo za coalition baje kuba bagenda batangaza yuko izi ngabo za M23 zaje kuba zagenda nazo zirara mu baturage higanjemo abagore n'abana bakabarasa. Ibi ngibi biraturuka ku kirero, biraturuka ku makuru yaje kuba yagenda yumvikana avuga yuko bamwe mu basirikare ba M23 baje kuba bagenda barasa rwose umugore n'umwana mu rukerera rw'uyu munsi. Ibi ngibi biraturuka mu minsi ishize cyangwa se muri iyi minsi ya vuba harimo haragenda haba icyo bise umukwabu, dore yuko zimwe mu ngabo zarwanaga n'ubundi muri Kivu y'Amajyaruguru muri izi access za Rucuro, za Masisi, za Rubaya ndetse n'ahandi no muri birunga bya Nyiragongo, ingabo z'abawazarendo, aba FDLR ndetse n'aba FARDC bamwe na bamwe nyuma yuko baje kuba bagenda babona yuko urugamba ruje kuba rwagenda rugorana, baje kuba bakiga tacticoma cyangwa se baje kuba bagenda bakoresha tekinike yo kuba bagenda bakambika mu baturage ndetse banihisha mu baturage bambaye imyenda ya gisivile. Ibyo ngibyo biza kuba byatera izi ngabo za M23 kwa zagenda zitangira operasiyo y'umukwabu utoroshye habe na gatoya ho kugira ngo bagende batahura bamwe mu basirikare bakomeje kuba bagenda bisha mu baturage, bakajya bagenda bagaba ibitero bya hato na hato mu masaha y'igicuku ndetse no mu masaha y'umugoroba. Izi ngabo zo ku ruhande rwa M23 mu rukerera rw'uyu munsi aho hari haje kuba ubundi umukwabu nk'uko byari bisanzwe, nibwo baje kuba bagenda bagera muri zimwe mu ngo zari zigiye zihishemo n'ubundi bamwe mu basirikare. Kugeza amagingo aya ngaya amakuru aturuka hanga n'ubundi muri utu duce twaje kuba twagenda twumvikanwamo kuba haraswa uyu mugore n'umwana bakomeje kuba bagenda bahwihwiswa n'izi ngabo zo ku ruhande rwa coalition. Biravugwa yuko
izi ngabo za M23 zirimo ziragenda zikora umukwabo. Bamwe mu basirikare bari baragiye bihindura abasivile bari bafitanye imikoranire ya hafi na bamwe mu baturage n'ubundi bagiye batuye muri utu duce twa Rucuru ndetse no muri izi axe usatira mu birunga bya Nyiragongo, aho aba baturage banze kuba bagenda batanga amakuru ndetse no gutanga bamwe mu basirikare bari bagiye bacumbikiwe mu mazu yabo, biza kuba byaviramo rero kuraswa ku bw'impanuka, aho byaje kuba byatangizwa n'ubundi n'izi ngabo zari zikambitse muri ayo mazu yabo, aho zaje kubona izi ngabo zo ku ruhande rwa M23 zije gukora umukwabo, ndetse hari bamwe muri bagenzi babo baje kuba bagenda bifatirwamo bagatangira kurasana nabo, ndetse muri iyo nzu bari barimo harimo n'ubundi n'uwo mugore n'umwana baje kuba bagenda babigwiramo, ndetse na bamwe mu basirikare bari barimo baragenda barasa basaga kuri 5 nabo baje kuba babipfiramo n'ubundi muri rusange, abandi babiri babikomerekeramo kugeza amagingo yangaya bakaba bafashwe mateka n'ubundi na zimwe mu ntwaro bari barimo baragenda bifashishwa, harimo nka 12mm ndetse na 16mm zaje kwa zagenda zifashishwa izisaga rwose 25 ndetse n'amasasu yabo bari bagiye bafite n'ubundi ahangaha bari bagiye bakambira. Urabyumva rero kuri uru ruhande rwa M23 nabyo iryo ni irindi hurizo rigiye kuba ryagenda ribagonga kuba bagenda rwose bakaza umutekano ndetse n'umukwabu ahangaha muri izi nce n'ubundi za Kivu y'Amajyaruguru muri rusange. Tugarutse ku yandi makuru akomeje kuba yagenda arikoroza muri Afurika y'Uburasirazuba bwo hagati cyangwa se ibihugu by'ibiyaga bigari hagati y'u Rwanda n'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hongeye kuba hakumvikana naho agatotsi ndetse n'umubano utari mwiza nyuma yuko izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ndetse n'igisirikare cy'Abarundi bongeye kuba bakirwa mu majwi ndetse banumvikana yuko bagiye kuba bagenda bashyigikira uyu mutwe witwaje intwaro urimo uragenda upanga ibitero ndetse na operasiyo zitari nkeya zo kuba zagenda zigabwa ku Rwanda. Harimo baragenda bashizwa mu majwi yuko bakomeje kuba bagenda bafatanya n'izi ngabo za FDLR zirimo ziragenda zihabwa umwitozo na zimwe mu ngabo ndetse n'igisirikare cy'Abarundi, ndetse no ku ruhande rwa leta ya Kongo bakomeje kuba bagenda babahereza intwaro ndetse banabafasha kuba bagenda barokita bamwe mu basirikare bazagenda rwose bifashishwa mu kwataka n'ubundi iki gihugu cy'u Rwanda n'ubundi muri rusange. Birumvikana rero yuko ayo ngayo ni amakuru atari meza ku ruhande rw'u Rwanda, kuko zimwe mu ngabo kugeza amagingo anga tuvugana amakuru ari hanze aravuga yuko ingabo zisaga mu 5,000 zaje kuba zashyirwa mu myitozo ku ikubitiro muri aya mashyamba yo Kongo muri rusange, izindi zikaba zagiye zitangirira imyitozo n'ubundi mu gihugu cy'abaturanyi cy'Abarundi n'ubundi nk'uko bisanzwe bigenda bikorwa n'aba Barundi bagenda nabwo bashyirwa mu majwi bavuga yuko bashaka kuzagenda bagaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Biravugwa yuko izi ngabo zirimo ziragenda zipanga ibitero ndetse n'imigambi mibisha karundura izagabwa ku gihugu cy'u Rwanda, aho bashaka kuba bagenda bafata aho bise Kigali ndetse n'u Rwanda rwose muri rusange, aho bazagenda bagaba ibitero baciye n'ubundi muri iyi misozi miremire yo mu karere ka Musanze baciye mu birunga, abandi bakaba bagenda baca n'ubundi mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu. Ese ibi ngibi barimo baragenda bapanga bizabahira cyangwa se ni imigambi izabapfana, dore yuko mu minsi ishize mu myaka yagiye itambuka atari ubwa mbere u Rwanda rugiye rugabwaho ibitero n'ubundi n'iyi mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, dore yuko ibitero bimaze kuba byasaga muri 20 byose, ariko ingabo z'u Rwanda RDF ni zimwe mu ngabo nziza rwose zagiye zirwanya n'ubundi iyi mitwe yitwaje intwaro ndetse bakanabasubiza inyuma batarenze umutaru, abenshi muri bo bagafatwa amatekwa, abandi bakagenda babipfiramo bakanabikomerekeramo n'ubundi. Nongera nshimira wowe twabanye muri aya makuru, ikindi nkusaba gukanda kuri subscribe ndetse ukajya no muri comment section nyamuneka ukandikamo comment yawe, ndetse ukajya no kuri ako kantu kameze nk'igikumwe ugakandaho. Nge wumvaga kuri izi mikoro ni Oze, amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.